Denarong hitialong irui pen batai si ke jorpon kicho kijana hormu along ason kilitang kilongpon. Long niraroy asang tike Manja Central Range Ranger Mon Sing Tiso ACF aningha lingsi papura repuma. Lunse po karitang Zubin Garkapan ki jutsi kachepa didun armo paya matsi jurun eser anpin. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long ponke ko smart pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apu kiso ang pen la soarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po ofreno la hai ko otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opuyat pong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang litom kalbera tum indo ata me non la sona kiso do boten la dang patibo wi kan pen la so kichelang kon dia war sai sitame long pon eklo. KarbiAnglongLIVE fatawa birta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Denarong hitialong irui pen batai si hithi ke chopon pinichiti ni phaing kora ke thom durmiar ni arui tenalong kicho ki jona hormu ke jor kelan duboka pen kiwang anjoy boy thopu abang phu ki jor kelan a hormu along ason ki litang kicho ki jona hormu theklong si denarong arar tum pen kine ponlong. Denarong a hithi penang ananin kan pentami durmiar ni henlo iroi pen batai si ke cho arni ke paman pon hithi ke doan pen sitame denarong hithi henlo methang karbe tum beha bipar ke claim ke dama phai ke ong thek ponlong lason si durmiar ni ada prang apolote inglong arit karche ponahan lothe limon han parvo pen chenglok asona sona han rong ru pen ke wang bang phu bang phi atum han ke jora phan hithi bang pen jojo cholang pon tang ter phirote alang le tum ke chu ki jun asona mong irui pen batai sinang ke jor duna tum along pen ki chu ki jun hormon ni wangta nam pon pon bangsu ke nampona hut inglong pen ke bang sar pisar borar tum ki pona hormu ason ke litang le ke kai ke ta ke lang pon ka via joksi arniar ni tamila puson si pon bomdo bon stami chiti ni phain kora ke thomar ni bangke dobo ka pen ke bang inut anjoy boitho artani kan thongke ban ke ba bang phu ke jor kelan ki chu ki jono hormu ke do analong sitami ason kilit ki parvik a hormu ke jor thek dunlong si denarong arar tumpen nepon si domoka police station atuma phan birta pali pen nep ingnang pon si hormu hortar ke do anapen anjoy boy tho phan police deng hodai pondo ini ke bon polam dolo mati ada prang la si kulipa prang lo inke ni phanang athan piloi dak public atum ni phanang ather bon ri tho kuliri narak sadangna pusina athera masi kulia hedelo pele hai ama to khuli delo ponone ne tak bostu mukha bolai po pele hai ke paulai bom lo ne ta ton ding lo inke jang thun mukha lang lo 17 ta update abi mane 2023 2024 la son side inke amane bang ta lai hormu ke ulai rino ho pele hai di 5-6 bag hormu langkang lo gote khini ta la son side ke la so mune phan phulo la so jang thu pe ni ke chu thamo la ke ade par tang lo mo public tu mang lo te nang dukan bilong le ta po phadi chok lo ni non ma rimpo pulo inke sati buri tum bahini bang thom sati buri tum bang lo
Panen cujor sapi beritung lang lo lah bangke joron bom lo. This powder mana red chili di, kita sini kan red chili lo. So red chili bangke lah ke bonai yang kan ke bonai lejo December 2022. Bangke best before 12 months, mesti 12 months, pulang teh lah ke 22 23 December lo teh lah ke expire lo. Bukan teh pining ke 25 kan lo. Bukan kan ini sih lah ke expire tang hormon lo. Kita ni kan lah ke besan di, besan hormon langkai jo, besan ke senang kleng gawe ho. Jo. Tanah ke pangkleng alap anu lake, ke ban ong pasti pangkleng home anta na ban taman lo. Ader nampak lang. Ader lake, kenal lo? Lake hormu bang kita expert ke. News report, KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong lo kipur asangti KarbiAnglong lo penan parke dipu kohima na pen Manipur hawar bangke ponlong lepura KarbiAnglong Thomas Council hin pen sitami pachini pontang lo bonta manja Central Range long Monsing Tiso ACF Ranger Anghoi kangnilo pupen ke thangna ronatang avisi alang lining hanglingsi sangti ke purasai claim lo Manja Ranger Monsing Tiso mat sitami amithang boreng doko kapita sangti ka supply claimeralo langchot kali sialang li KarbiAnglong Thomas Council phan thangnat ki parju ka wepen DFO phanchot kali KarbiAnglong Thomas Council CM tuliram rong hang phan amta langplot si aning hanglera lingsi permit pieralo lapen permit do avivi atuma phan amta aning hanglera tuma phan alingsi longye thengpi dolong ban pen kidanglo RCC dolong arum do an sangti angsomle langle te langathai masi amu langitha sangti porabui angsom lapon sangti angsom kibui hai aphianta longni long kidu forest big office tomabangki khedino sita kithek longle somsi chiplangde athege kumara phansi sangti kipakphurma kumara tumsi sangti ki phoboma ACF Monsing ki sopen anparge madhuwa phanta ki pachina masi am longni long kidu thengpi dolong ban apen RCC dolong room along kibui hai sangti angsom kumara tumsi kiphulo bangso lama bang bid office along karju dam phan damlote nitum chini ne bangso puthag bangke manja Central Range along ACF Monsing ki sopenan parke maduta chini ne wan parke thangnat alam the bid office atu nang thang hala pusangti ki phora tuma phan arjun dam stami ACF ki sosi chini lo pen thangnara nam ki kilong masi bon talong ni ro elong thangnat apartment ka pen sangti ki phor pacha jengrona bangke dipurong so pichot kalisi Dimapur Kohima Manipur pen kapre state phan sangti ki dol aja kong do lote laki long ni ro sangtian parke na bok pen ta ave bonta KarbiAnglong Thomas Council pen sangti ki phor aron ki pathi ateng chen kesi thek jamre jamason aron pathi ateng ke dolong pen mitar phoke pataki sangti phorong le puseta nona bangke mitar phoke ke aphialam RCC dolong aru masi sangti ke phor chota kali abuyang somsi ke lang thuna tang tela ke aron phan ke lang rem ke lang ro kani bangso ting protang te RCC dolong arum ke abi karnuk chot kali adolong aphanta kapiri nemi angthek siklang lo Nasimanja Ranger ACF Monsing Tiso bangke KarbiAnglong Thomas Council phanta chini laben DFO phan anta kachini ni laben kelang pen aning hanglera nisi permit ki potang te KarbiAnglong Thomas Council long midu kilong nang jia dimalong bangke DFO Monsing Tiso apoke nosi dam Nasila puson KarbiAnglong Thomas Council phan kelang pot arendra mate ACF Monsing Tiso aputha KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Hiram long hamati lang tarli unang so jongsi KarbiAnglong Thomas Council ay pen kilang chari kun agu protang te KarbiAnglong Thomas Council ang kangido forest asai kamalong sai ki ken ko tumabangke aning kan si bainong kilong lidet chianta apor nang lirok tahay News report KarbiAnglongLIVE
karitang Zubin Garg phan ki damtang chitini phaing kora ke thom arni asamaratum ningduk mekri meklang pen kachipadi dunrinti lunse po karitang Zubin Garg phan asamaratum asam sarkar phan ke hang lapen kachuningria teng pen chitini phaing kora ke thomani ada por phai troksira chitima por malom GMCH along postmortem phan det piadang nongnam kachathang klongan parta national icon karitang Zubin Garg ki thitanga bar pung ponthulo bangso phi Guwahati saru sajai long ponthusi karitang Zubin Garg phan aning ke dok arat tuma phan ki jutsi kachapadi dun asai deng ponlo Ningkan poke rahini karitang Zubin Garg phan Bharat Sarkar hinben stame ki jutsi kachapadi dun je phan pusi Union Minister Kiran Rijiju stame chetong dunsi chepadi dun lapen kachiki motikang ahemasor achur pen danglok apu lapen ahemasor do an phan ani pathedun Lunse po ki thi ahut lapuan amu ka chitong phai ke ongnage karitang Zubin Garg phansi ke chengsi tahaipu Zubin Garg aphan aning ke dok lapen alang nikang honara tumki jutsi kachapadi dunja phan saru sajai long an pali dunentilo karitang Zubin Garg alang ni ke dotti ka hut ral phan ki pitikang kang hon kilong pancho Zubin Garg Singapore long chewoi tanglu pabirta kilong pen arpu kachipeng to thek long pen ki jutsi kachapadi dunapot ahut sitami arpu phai abangki ki junji kalisi armo phai nang ki bandoksi theknom Kidamtang chitin phai inkora ke thomani lunsi pokaritang Zubin Garg phan national respect tempensi mian piponsi Guwahati adun het kedo Kamrup district Kamarkuchi NC alongsi kijutsi mian pidamlo News report KarbiAnglongLIVE Bogajan Community Health Center Thihek Pen CHC Tuberculosis Thihek Pen TB Department atum chipatri piponsi Bogajan along TB ki so kachelang bomatum phan ki cho sonamung ki ronpon ame kang nipon Chitini phaing kora hiniarni anarlo por phai sia por Bogajan Sports Association Thihek Pen BSA Auditorium Hall ahemalong Seva Sapta Athipi Enponsi Chengchiang ko lunse po kalitang Zubin Garg phan ningduk chipisi chikimo ponlo Labang Somailong Asamalong Deputy Speaker Dr. Numal Momin SDO Civil Kakumuni Saikya Dr. Debraj Deuri Bogajan Municipal Board Chairman Sardilibe Senior Nong Parliament Manpeng Kido Atum Chitongtu Aningkanda Somsi Pininganingkan Lethota National Tuberculosis Elimination Program ate NTP Assam TB Mukt Bharat Abhiyan Pen Seva Sapta Niksai Mitra Initiative Pen Kichoson Sang Dali Jangtu Haihui Ration Bang Thongkep Sosiat Tumaphan Ronpon Bogajan Penanantirang KarbiAnglongLIVE Kidamtang niphai kora hiniarni kangsam porphai pho pen porphai troksia por an enponsi number kora trok duarbagari MSC constituency under Daithor Council entry text gate along jati dhorom chipupe pin pen kalitang Zubin Garg phan chikimojai me kidengpon Lasom si Asam along rialong nongnam kachi thangklong lunse po kalitang Zubin Garg bangso pirthi pen kachi utikang penajo asamangkang pialong amta chikimojai me dengpon tilaplo Lasom si Daithor taradong hanboka kikang sarthe rongpi angjok terang pen Golaghat district pen border Labonghat arar tumpen chingrup pepensi Daithor Council entry text gate along yakti dohorong pung chipupepin pen kalitang Zubin Garg phan chikimojai me dengpon bangsolong kalitang Zubin Garg photo along Daithor Lems chairman project longpi Daithor thana OC Pratap Singang atumpen pangchen ponsi Kendall Dhup Saki ke thor pangchen pon therapy anutinta Kendall Dhup chekai ponsi chikimojai me dengponti Lapen puthor Daithor River RCC Bridge Sudin anutinta Kendall CC kai ponsi
nindu cepak lang paninti lapen kilabang so chikimoja megalong kachetom donake Dwarbaguri BJP Mandal President Amoron Tirang Date Horlands Chairman Projang Rongpi Date Horthana OC Pratap Sinar Dwarbaguri KSU Head Branch Glenmang Potum Dwarbaguri Mohila Morcha President Kachi Sinar P Date Hor Otuk Association President Secretary Laben Labong Khat Arara Tumpen Chenglok Pinangan Armu Chetong Dunsi Kartang Zubinga Kapan Chikimodo Ninti Lapen Napu Ang DC Kartang Zubinga Alunjir Ijer Lun Ponpen Bangso Chikimoja Mek Insamjil Pendeng Ponsi Pachun Pondong সকলোৱে জানে আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন দা তেখেত অকল তেখেত আছিল এজন গণশিল্পী যি পাহাৰ ভৈয়াম পৰ্বত জনজাতি জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে সামৰি লৈ গোটেই অসমখনক তেওঁ লৈছিল প্ৰতিটো ভাষাত তেওঁ গান গাইছিল অকল এইটো নহয় যে অসমীয়াতে গাইছিলে তেওঁ কাৰ্বি সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ তেওঁৰ বহুত অৱদান আছে তেওঁ পখিলা লেকথেপিৰ লগত ধুনীয়া এটা গান যন্ত্ৰখনত গাইছে অতিশয় আজি এটা দুখৰ দিন যোৱা 19 তাৰিখে আমাৰ অতিকে মৰমৰ আমাৰ হিয়াৰ আমুঠু আমাৰ জুবিন দাদা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰে দাদা তেওঁ মোৰ দাদাৰ লগত আপোনাৰ আজি 2002 চনতে aprangsi kaduk awi panstame choro pajirlo pini pilitum ning ache theklong ma telitum kadu besta chini asamalong nongnam ache thek ache thangklong asamlong ancha dakali si pirthiang kang nongnam ache thangklong alun se po Jubin Guard alang li kedam tangapor chitini phai krisir kep ani Singapore along North East Farman Pen program haladak Hidurunji a Farman Pen kedam ahut alang litum Singapore angkang alo hagor alang along lang kirek pen kiju ya por ahut apran nam juilo laso pot si nilitum alang lipan ladak khai la pen thorom la pen nilitum nim chipupe pin pen si pini ladak alang lipan kachikimo pado ponlo News Report KarbiAnglongLIVE Pinibirta kalapon sikang ton poniglong kartong